Joj, komaj čakam, da greva na dopust. Ona je šef. Ja, seveda. Naj oni dve povesta. Ona se vsega boji. Jaz bi rada šla na morje, ampak ne bom šla na morje. Kaj pa morski pes? Ti pojdi, pa bo tebe grizel. Jaz bi pa šla v toplice, ampak ne sme biti prevroče, voda ne sme biti pregloboka in še poceni mora biti, ker ni denarja. Meni je v toplicah slabo. Jaz bi šel na morje. Ne bo šla na morje, ker prijateljica
ženska se boji višine, druga pa ne ve plavati. Jaz jo bom naučil plavati. Ne, ne boš utipaval drugih žensk. Jaz bi rada šla v planine. Tam je sveži zrak. Narava lepa. Jaz ne grem v planine, tam se vedno samo hodi, hodi in hodi. Ne bova šla v planine, pa pika. Pika. Tam v planinah so kače. Vidite se. Pomirite se. Je gleda on govori. Jaz imam super idejo za vaš dopust. Naj počakajte. Tipa doma, da točita vodo, sol, nove noč, a misli, da si na morju. Pipe, pa glede na sliko, a misli, da tako hodita po planinah. Delajte 10 dni dopusta. Za dan, pa prosim, a se mi